Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju na vašem omiljenom kanalu X33. Sa nama danas, pa ja bih rekao i ekskluzivni gost, dr. Vinko Badurević, general u penziji. Da, s obzirom na geopolitička dešavanja i na stanje na istočnom frontu i sa obzirom na to šta se dešava na Bliskom istoku, naša redakcija je smatrala da je on bez danjeg adekvatan gost za ove teme, tako da Vinko, dobrodošli. Hvala lepo, bolje vas našao. Vinko, definitivno se sada posle ovog terorističkog napada u Moskvi dešava jedna vrsta, ajde da kažemo, ne toliko eskalacije samih ratnih dejstava, koliko jedne pojačane ruske ofanzive u vojnom smislu. Da li je ovo predznak da sledi letnja ofanziva ruska o kojoj se priča ili ne? Vaše mišljenje? Pa pošto ste sami pomenuli istočni front, to bi vjerovatno podrazumevalo da treba da postoji zapadni front. On nije na terenu markiran i pokazan kao što je ovaj front na prostoru Ukrajine, ali de facto i postoji neka vrsta zapadnog fronta gdje se sve više zapadne sile koncentrišu, zbijaju svoje redove. Čak i pojedini lideri sa zapada kaže, mislim da je to Britanac ili je Francuz neki rekao, da se nalazi Evropa u predratnom stanju, da to nije uobičajeno mirnodopsko stanje, što znači da neka vrsta fronta postoji, bar front solidarnosti i pomoći Ukrajini i naprezanje Zapada i NATO pakta u punom smislu te reči. Kada je reč o samim sukobima na prostoru Ukrajine i posljedično posmatrani ovi teroristički akti u Moskvi, ja te dve stvari ne bih dovodio u direktnu vezu u smislu uticaja jednih na drugih, promjene tempa napada, oblika i načina dejstva ruskih snaga u Ukrajini. On ima svoj duboki značaj i uticaj na samo stanje duha i raspoloženja u ruskom društvu i u Moskvi. To je stravičan teroristički akt, to je veliki broj poginulih ljudi, civila, pre svega deca, žena i svih ostalih, što predstavlja tipični način delovanja terorističkih organizacija ISIL-a i njima sličnih. Ovdje se pominjao ISIL-K, to je jedno krilo terorističke organizacije iz Korasana, to je jedan deo, pogranični deo između Pakistana i Afganistana. I oni nisu u najboljoj vezi odnosima sa talibanima, oni imaju jedan antistav prema hrišćanima, antistav prema zapadu, prema njenoj kulturi i tako dalje. Moskvu smatraju neki način odgovorno za događaje prethodne u Čečeni, smatraju odgovorni za događaje u Afganistanu. Ona je hrišćanska zemlja, imali su svi razlozi da oni mogu da to urade, a sa druge strane oni su postali instrument u rukama nekih drugih imperijalnih i jačih sila koje mogu da ostvare neke svoje ciljeve, a konkretno ovdje to je Zapad preko ukrajinskih nekih snaga uspeo mobilisati neke takve ljude naći da oni izvedu to što su izveli. Rusija je reagovala na početku ne dosta efikasno, kasnije to mnogo efikasnije bilo i to je odrazilo se na stanje duha na frontu, ali ne u smislu radikalne promjene načina dejstva upotrebe snaga ruske vojske, iako je Medvedev izjavljivao da će sada biti dejstvo po objektima gdje se nalaze donosioci odluka, da će biti intenzivno gađani neki drugi objekti. Delimično je to bilo tako, gađana infrastruktura u Kijevu i nekim drugim gradovima, u Harkovu, Odesi, no to se dešavalo 2022. i 2023. godine. Jeste Rusija zbila redove, iako je to imalo za cilj da napravi neko nejedinstvo i razdor u ruskom društvu, da oslabi podršku Putinu. Prema nekim izjavama to je planirano za 24. februar, kada je počela ta operacija ruska, kada je, mislim, u tom istom objektu održan jedan koncert koji je neki način u simboličkom smislu podržao to što je Rusija tada radila, ali iz objektivnih razloga i njihove nemogućnosti su to izveli kasnije. Rusi na frontu rade na sličan način kao što su radili 23. godine, posle zauzimanja Bahmuta, zauzimanja Avdijevke, našao se Časov Jar na udaru ruskih snaga, otprilike na sličan način. To je sistematsko dejstvo masom, dejstvo velikim brojem projektila, dejstvo velikim brojevima i oni metar po metar, što se kaže, potiskuju ukrajinske snage.
stvaraju povoljnije taktičke i operativne pozicije, ali još uvijek bez jasnih naznaka na kojim pravcima će se desiti glavni prodori i glavni napadi ukoliko njih dođe u najskorije vreme. Sada, šta je sad meni tu interesantno? Pošto vidimo da se ovih dana se opet, za vreme Surovikina to se dešavalo bez daljeg, raketirana je bila infrastruktura Ukrajine po tim velikim gradskim centrima. Mislim, šta je sad meni interesantno? Ta najava Nemaca, ta najava njihovog ministra odbrane, francuskog ministra odbrane i tako dalje, i New York Times, dobro, koji je glasalo Demokratske stranke u Americi, da se Rusi spremaju za letnju ofanzivu. Da li u tome ima istine? Pa ljudi koji razmišljaju logički u smislu smenje godišnjih doba i smene dana i noći, da se smenjuju ofanzive i defanzive, posle one ukrajinske ofanzive koja nije dala rezultate očekivane, nije uspela u potpunosti, u stvari nije uspela nikako, očekivala se ruska kontraofanziva. Međutim, ruska kontraofanziva je prilično svojih snaga iscrpila u toj defanzivi u smislu slabanje napadne moći Ukrajine i oni su posle toga zauzimanjem Bahmuta i posle Avdejevke na određeni način stvorili pretpostavke da se može računati i očekivati ofanziva ruske vojske. Da bi do te ofanzive došlo, treba da se ispuni više uslova i više neophodnih stvari da se uradi, pre svega da se tu imaju spremne i sposobne jedinice za ofanzivna dejstva, da imate logistiku svu obezbeđenu, da imate dobre procene i proračune i da donesete pravilnu odluku na koji način ćete snage grupisati, kojim pravcima ćete dejstvovati, kako artiljerijski i vatreno podržati. I ovdje mislim da nisu ispunjeni svi uslovi. Prvo što snage koje su slamale napadnu operaciju ukrajinske vojske su prilično istrošene i iscrpljene, te to nisu iste snage koje mogu na isti način preći u ofanzivu i izvoditi neprekidna borbena dejstva. Njih moraju zameniti neke druge snage. Pošto Rusija nije vršila mobilizaciju dodatnih snaga, ona je očito izvlačila sa linije fronta i sukoba snage na odmor, relaksaciju, popunu i remont određenih sredstava borbene tehnike i pripremali se za pojedine zadatke na različitim pravcima. U dosadašnjem smislu posmatrano kako se odvijaju stvari na terenu, imamo aktivno na severnom delu u Luganskoj oblasti, to je Kupjanski i Krasnolimanski pravac, imamo Donjecki, to severno-donjecki, centralno-donjecki i južno-donjecki pravac, nešto je u Zaporožju mirnija situacija u Hersonu, ali suština i osnovna odlika tih dejstava nisu masovni pokreti snaga, to je i vatreno dejstvo sa distance, dejstvo dronovima, artiljerijskim oruđima, avijacijom, novim bombama, starim novim bombama FAB 1500, 3000, to su fugasne aviobombe koje imaju veliku razornu moć i mogu da se lansiraju, da se ne ulazi u zonu PVO sistema, da avioni budu bezbedni. Međutim, još uvijek ne vidimo da li su Rusi izabrali neki konkretan pravac na kom će ostvariti dublje prodore, ali jesu u nekoj meri promenili prethodni način dejstva da, mislim, i prema Časov Jaru ne udaraju toliko s čela i frontalno, nego vrše i pojedine obuhvate, iako je Časov Jar relativno malo mesto, pored njega je sljedeće manje mesto Konstantinovka. Posle zauzimanja ta dva mesta stvorili bi se uslovi dalje za prodor prema sad mi ode misao, ova dva slavijanski Kramatorsk kao dva važna mesta u Donjeckoj oblasti, jer je Rusima prioritetan zadatak u ovoj fazi rata da u potpunosti zaposednu Donjecku oblast, da izađu na granice koje je ona nekad imala u okviru Ukrajine. Dobro, da. Dakle, da gledalcima sada bude onako malo jasnija situacija. Uslov za stvaranje te letnje ofanzive, koja će možda doći, je osvajanje upravo Časovog Jara i Konstantinovke. Ali šta je sad meni tu nešto zapelo, što se kaže, za misao. Ja čitam pre 10 dana, ispravite me, molim vas, Vinko, ako grešim, da je Putin mobilizao još nekih 150.000 ljudi sada u ovoj fazi ratnih operacija.
To je bila regrutacija, to nije bila mobilizacija, to je upućivanje na služenje vojnog roka mladića koji su stasali za regrutaciju, odnosno za služenje vojske, to je redovno služenje vojske. Oni 2 puta godišnje vrše regrutaciju, odnosno upućivanje na služenje vojnog roka, pa to je taj kontingent oko 100 i nešto hiljada i to imaju negdje u proletnjem i jesenjem delu, tako da ti ljudi neće biti upotrebni za front iz više razloga. Prvo što oni regrute, odnosno vojnike na služenje vojnog roka i ne šalju u ove sukobe, osim dobrovoljce neke, a drugo to ljudi koji trebaju tek da prođu vojnu obuku i da budu sposobni za borbu. Dobro, onda ako je mene lagao engleski san koji nije baš nešto kredibilan, da se razumemo, onda sam i ja ali određen broj dobrovoljaca se... Oni to definišu, znate, kao mobilizacija. Određeni broj dobrovoljaca se javlja svakodnevno u rusku vojsku i to su značajni brojevi i dosta su povoljni uslovi učešća kao vojnici po ugovoru. Mislim da su njihova primanja dobra, situiranja, njihova socijalna također i ljudi sa iskustvom i nekom prekaljenošću u ratu, oni su spremni na takvu vrstu izazova. Ok, evo sad samo da, znam da ne treba pretpostavljati stvari, ali ovde delom neke stvari deluju izvesne, pa mislim, dosta mojih gostiju je reklo, Vuče da, pašće Mariupolj, Vuče da, pašće Bahmut, osvojit će ga Rusiju, oslobodit će ga, Vuče oslobodit će Rusiji i Avdejevku, tada, ne znam kada. Sada, za pretpostaviti je da će oni krenuti recimo posle ka Kramatorsku, da će i on biti osvojen kada, ne znamo. Koliko su realne strepnje Zapada da će doći do takve eskalacije rata, da će stvarno tu doći do nekog fizičkog dodirivanja Zapadne Evrope i Rusije kao sile vojne? Mi smo do sada objašnjavali ovakav razvoj događaja na frontu navodnom učvršćenošću, utvrđenosti položaja ukrajinske vojske, da su to bili katakombe, da su armirano-betonski bunkeri, prepreke, utvrđeni gradovi, da je to teško bilo osvojivo, da je to bez velikih razaranja i dejstva artiljerije i avijacije nije bilo moguće. Delimično je to samo tačno. Mislim, u Donjeckoj oblasti, baš Avdejevka i na tom pravcu je utvrđivani rejoni i položaj za odbranu do 2014. godine, međutim, ostali pravci nisu nešto bili posebno utvrđeni, zato se i brzo, odnosno relativno brzo posle Mariupolja desilo i za posjedanje Zaporoške oblasti, za posjedanje najvećeg dela Hersonske oblasti, i u Donjecku su najteže borbe, jer je tu i neko iskustvo najveće, borbe traju dugo vremena i posle pada Avdejevke, prethodno Bahmuta, pa i Soledara i nekih drugih gradova, mnogi su najavljivali Kramatorsk, Slavijansk da su na redu. I Slavijansk i Kramatorsk su veći gradovi od ovih gradova, ako isključimo Mariupolj, jer Slavijansk ima oko 100.000 i nešto, Mariupolj oko 100.000, drugi grad ima oko 150.000 prema popisu iz Kramatorska, mislim, 2012. godine i oni sad njih pretvaraju utvrđenje. Ako ste vidjeli neke snimke kada je Zelenski obilazio položaje i tu liniju sukoba, da oni rade planski na uređenju više pojaseva odbrane, da se tu rade drveno-zemljana skloništa, armirano-betonska skloništa, da se radi srednja i teška pokrivka, da je to veliki broj protivtenkovskih prepreka, protivpešadijskih prepreka, minskih polja, da će sve teže biti Rusima za prodor dalje prema zapadu, jer Ukrajinci su shvatili da njima defanziva u ovome momentu i na duže staže može jedino donijeti neko određeni rezultat, da oni, iako najavljuju neke planove za kontrofanzivu, nisu ni približno u takvim uslovima, ali moramo biti svjesni ove činjenice, sukobile se dve potpuno različite snage. Rusija je druga sila, po nekima i prva sila u svetu vojna, ali ona se neki način zaglibila u ovome sukobu i možemo reći da Ukrajina kao relativno slabija strana u sukobu, iako je podržana masovno od strane Zapada i NATO pakta, je ostvarila rezultate, ne da nije isterala Ruse, kako oni kažu i žele, sa svoje teritorije, a jeste sprečala njihov brz i duboki prodor. Sve ovo Ukrajina može smatrati relativno dobrim rezultatom. Ako bi ovaj tempo ruske vojske ostao, ja mislim da bi Ukrajina izuzetno zadovoljna bila. Koliko god jedna zemlja bila jaka, njena privreda, ekonomija, dugotrajno vođenje rata na ovakav način na koji se vodi u Ukrajini, iscrpit će se sva sredstva. Dobro, sada je, mislim, onako što se kaže, apropriativno izneti tu jednu osnovnu činjenicu da Rusija može da
izdržava samu sebe u ovom ratu. Ukrajina ne može. Ukrajina mora da ima masovnu pomoć, kao što rekao ste, od NATO pakta i kolektivnog zapada. Sada, vojnički gledano, ja pretpostavljam da ste vi u pravu, Vinko, jer vi kažete, ok, relativno uspešno, jer Rusima nije dozvoljen brz i dubok upad u teritoriju Ukrajine. Slažem se. Mislim, šta je sad tu interesantno? Pitanje je da li će Ukrajina posle ovoga uopšte i postojati kao jedna funkcionalna država. Da ne pričamo samo o ljudskim gubicima, o finansijskim, o društvenom rasulu i tako dalje i tako dalje. Mene sad ovo zanima. Zašto je u Nemačkoj tolika panika? Zašto u Nemačkoj sada već na obuci nekih pripadnika civilne odbrane govore tamo ljudima, ja sam gledao sad da je snimao prekriče, kaže, evo ovo je bajonet, ovo je puška, sa ovim na ovako i na ovaj način ubodete Rusa. Borba s puškom, jeste. To je ispad napred, korak napred, bodi u čelom kondaka udri i tako dalje. To su neke vežbe koje je vojska nekada u JNA radila. No, ovdje moramo konačno zauzeti jasan stav. Kažete, Ukrajina je relativno postigla uspeh, citirajući moje reči, i verovatno sa namerom da kažete da to i baš i nije neki rezultat, ali ako je gledamo odnos Ukrajina i Rusija, apsolutno je veliki rezultat. Međutim, ako gledamo i da zauzmemo jasan stav, da je ovo sukob između Rusije i Zapada, kad kažem Zapad, mislim na članice NATO pakta i neke zemlje još koje nisu geografski zapadno, ali su ideološki i ekonomski zapad, onda to nije veliki rezultat. Onda možemo i smatrati i uspjehom Rusije ovo što je ostvarila do sada. Jer jedinstven je front na zapadu u smislu učešća u ovome sukobu. Iako nemaju svoje zvanične jedinice pod oznakama svojih zemalja i svojih vojski, imaju dobrovoljce, imaju plaćenike na prostoru Ukrajine, njihova tehnika je masovno u upotrebi, njihovi svi ratni potencijali u smislu municije, naoružanja i vatrene moći jeste u Ukrajini, provjeravaju oni neka tehnička rješenja, taktička rješenja, provjeravaju doktrinarna rješenja i onda oni očekuju da će adekvatan odgovor Rusije da usledi. Nepoverenje je veliko, Zapad ne veruje, lepim rečima Rusije, da ona ima ona 3 cilja: denacifikacija, demilitarizacija i zaštita Rusa, da njihovi ciljevi nisu daleko širi. Ja isto mislim da su geopolitički ciljevi Rusije mnogo širi, jer ako su želeli da zaštite stanovnike u Donbasu, nisu ih potpuno zaštitili, i dalje padaju projektili po Donbasu. Ljudi u Belgorodu su bili zaštićeni, sada nisu. Ljudi u Kursku su bili zaštićeni, sada nisu. Znači, rat se je proširio na matične teritorije Rusije, da tako kažem, i zato Rusija mora nešto radikalno menjati. I Zapad je svestan te vrste opasnosti. I onda Zapad, da bi opravdao sva ulaganja u Ukrajinu, on mora stvarati javno mnjenje koje će mu pružiti podršku, pa će onda i Nemačka da razmišlja o uvođenju služenja vojnog roka, uvodi predvojničku obuku, kako su neka zvali, ili obuku za odbranu, civilnu odbranu u školama, pa će i takve stvari da rade koje ste vi rekli, vežbe s puškom, jer oni žele da kažu, evo, Rusi su toliko surovi, neoimperijalni, konzervativni, staljinisti, da vi njima ne možete verovati, da se mogu morovo pojaviti u Berlinu, Parizu, kao što se nekada pojavljivali. Međutim, te istorijske paralele nisu uvijek umesne u ovakvim odnosima u svijetu, u ovakvom razvoju događaja. Rusija sigurno ima nameru da stvori jednu tampon zonu, odnosno zonu sigurnosti, da ne mogu padati u ove 4 oblasti projektili bilo koji, nego oni nekoliko stotina kilometara što imaju domet, i zato im je potrebno dolazak do Dnjepra. Harkov je jedna nova meta, prethodno Slavljanski Kramatorsk će biti teško za posedanje, Harkov još teži, o Odesi da ne pričamo. Mislim da je to neki redoslijed stvari koji bi mogao sukob da teče. Ne, sada kada ste ispričali kakvu sve vrstu zaštite Ukrajinci upotrebljavaju i prave trenutno samo u Slavjanskoj i Kramatorskoj, onda mogu misliti kakva će... Oko Harkova, da. Ali onda sa druge strane logično bi bilo da Rusi povećaju intenzitet napada i da imaju drugu vrstu doktrine i na kraju krajeva da sprovedu novu vrstu regrutacije, evo ispravite me ako grešim, to je da naprave dodatnu regrutaciju novih svežih snaga. Ja sam od godinu dana i više govorim da u ovoj formi vođenja rata, u formi specijalne vojne operacije, postavljeni ciljevi se ne mogu ostvariti. Sam Peskov, glasnogovornik, da kažemo, Kremlja, odnosno administracije Putinove, kaže ovo je sada rat.
u suštini stvari ista od samog početka. Ali je bilo normalno da se to nazove specijalna vojna operacija koja je imala ograničene ciljeve koje je trebalo ostvariti za ograničeno i vrlo kratko vreme. Pošto oni nisu ostvareni, vreme se produžilo, uključilo se mnoge strane sile, mnogi subjekti u ovaj sukob i onda on jeste rat. Nije formalno objavljen, niko nikom nije objavio rat. Svi se pozivaju na primjenu međunarodnog ratnog prava u oružanim sukobima, ne u ratu. I ovdje se ne može govoriti o klasičnoj agresiji Rusije na Ukrajinu iz više razloga. Sa pravnog stanovišta bi se moglo reći da je to definicija zadovoljena, ovo što se dešava na terenu, ali sa druge strane to se radi o sukobu dve zemlje, nekad istoj teritoriji, jednoj imperiji carskoj, drugoj imperiji sovjetskoj, sa potpuno sličnim ili identičnim istorijskim, kulturnim, civilizacijskim vrednostima, sa približno jednakim kvalitetom ljudskog faktora, dobro se međusobno poznaju, osjećaju jedni druge da su sami svoji, ali takvi kad se sukobe najžešće se sukobljavaju. I zato nemamo ovako velikih, kao u Drugom svjetskom ratu, dubokih prodora, velikih zamaha, manevara, ali ako se rat nastavi po principu zauzimanja Mariupolja, Bahmuta, Avdejevke, sada Časov Jara i tako dalje, teško će se stići do Slavijanska, a kamoli Harkova i Kijeva. Jer ovaj rat do sada Rusija dobija na osnovu brojeva, nadmoći, tehničkoj, vatrenoj snazi, ne na osnovu manevra, taktičkog rješenja, mudrih taktičkih odluka. One se moraju primeniti. Ja se pitam zašto se ne vode borbe sever-jug sa pravca granice Belorusije. Vidim da i gore postavljaju tetraedre, zmajeve zube i ostalo. Ukrajinci štite se sa tog pravca i da se Harkov okruži, blokira, drži u blokadi i da se nastave dejstva dalje. Još od Sun Tzu znamo, gradove blokirajte, ostavljajte, nemojte gubiti vreme i živote u njihovom osvajanju. Ima to smisla, mada, rekao sam ima to smisla više ovako sebi u bradu. Ima to sve svoju logiku, ali videli smo pre neki dan masu, dakle zakrčen autoput civilima, sa kolima, koji odlaze iz Harkova. I gledamo to već danima, oni odlaze. I čak smo videli neke privatne snimke Ukrajinaca koji idu u drugom pravcu, idu nekim poslom u Harkov, to je potpuno prazan put. To je autoput, to su kilometri civilnih vozila, ljudi koji idu iz Harkova. I sada, možda će neko zaista postupiti kako bih rekao, po nekom sistemu koji ste vi sad rekli. Zašto se Harkov jednostavno ne okruži? Jer vidimo da je tamo ratna psihoza užasna i da ljudi beže. Pa prema nekim istraživanjima posljednjih oko 8% Ukrajinaca je spremno za dalje vođenje rata. To je drastičan podatak. To jednostavno govori da je to društvo koje je već polako kleklo u smislu duha i raspoloženja i morala za borbu. Harkov je blizina Rusije 35-40 km. Harkov je, i govorilo se, rusko govoreći grad, proruski grad, dosta živi Rusa, međutim ti procenti su varljivi. Ako gledamo statistički zavod Ukrajine i popis 2001. godine, tu nisu baš tako bajni rezultati u korist Rusa, jer to je neka transformacija, genetski nije, ali jeste u kulturno-civilizacijskom smislu nastupila da se oni međusobno razlikuju i pokušavaju se sve više razlikovati. U onom principu mi i oni. Svi uzroci naših zlodela, odnosno naših zala i teškoća, jesu oni drugi, a ako ih nema, onda ih treba izmisliti i treba ih kreirati. I sad ljudi su svesni u Harkovu da je Harkov meta ruskih snaga, oni koji god mogu da odu i ako imaju gdje da odu će da idu. Ako se masovno nastavi evakuacija iz Harkova, onda će to biti veliki udar na Kijev i na ostale delove teritorije Ukrajine na zapadu, to će utjecati na stanje duha i raspoloženja naroda i društva u celini. A ako hoćete da branite Harkov, ne možete ga braniti sa gradom punim civila. Oni ne mogu da pucaju, vi morate grad neki način pretvoriti u tvrđavu. A kad ga pretvorite u tvrđavu i iselite civile, onda on postaje Gaza. Onda će onda izgleda onako kao što Gaza sad izgleda. Ili će izgledati kao što izgleda onaj malecni Bahmut. I Mariupolj. Sada, kad smo se dotakli Gaze, imao sam, Vinko, ovde zanimljiv jedan razgovor sa našim geopolitičarom Nikolom Vrzićem, koji inače jako cenim i volim da čitam i njegove članke i često ga pozovem da bude gost. I imali smo neslaganje oko jedne stvari, ja sam ostao na istoj poziciji, verovatno i on, nisam ga pitao.
Ja sam u toj emisiji rekao Nikola, meni se čini da Amerikanci rade sve, Izraelci, Aka, da uvuku Iran u rat. Sada meni Nikola tu rekao, Vuče, kaže, ja se uopšte ne slažem sa tobom, ja mislim da Amerikanci baš suprotno uopšte ne žele da se desi eskalacija sukoba na Bliskom istoku i da Izrael i Iran zarate. Ja, Vinko, iskreno da kažem, ja sam ostao na svojim inicijalnim pozicijama, pa sam hteo da vas pitam kako se tu vama čini situacija. Pa polemika jeste dobra, ali polemika na bazi činjenica je još bolja, polemika na bazi emocija, dobrih želja, ona obično vodi u ćorsokak. I dostupa neka vrsta slepila, ideološki naboj, sukobljavanje i tako dalje, bez ikakvog rezultata konačnog. A to čitati danas aktuelne razmišljanje i rasprave na ovu temu, što je govorio nekad Ogis Skonto, osnivač sociologije, da on ne čita ništa zbog mentalne higijene, da bi zaštitio vlastito mentalno zdravlje. Prema tome nije to potpuno pogrešno bilo. Sad kad je slučaj u uključivanju Irana u ovaj sukob pojasu Gaze, odnosno Bliski istok je centar sukoba, nije samo pojas Gaze, se odvija na pojasu Gaze, često su dejstva po Libanu, po Siriji, po Hezbolahu, Jemen, normalno Crveno more i razni moreuzi i prolazi. Mislim da Izrael, oni konstantno provociraju Iran, oni dejstvuju po Siriji, po njihovim objektima. Evo kako su uništili taj konzulat iranski u Siriji. Dejstvovali su prethodno i po Iranu. Izgovor nalaze zbog toga što Iran radi nuklearni program, što oni treba da eliminišu sve te centrifuge, sve moguće tehnološke postavke koje mogu dovesti do nuklearne bombe. Oni imaju, Izrael, želju da isprovocira Iran, iz dva razloga. Jedan je da pokaže da Iran ne može ništa da uradi, da Iran ne može zaštiti Palestince, da je najviše što može slati Hutima, to je ovo naoružanje koje je zaplenila Amerika sa broda pa dala Ukrajinu, ili može da snadbeva nekom vrstom naoružanja, raketama i tako dalje. I to u ograničenim količinama. Americi nije u interesu da Iran uđe u taj sukob i nijedna druga islamska zemlja u tom pojasu. Izraelu možda jeste, onda bi se rat proširio i ne bi se više fokusirali samo na pojas Gaze, nego na mnogo širi prostor. Izrael bi imao odrešene ruke da u potpunosti pojas Gaze pretvori u zapadnu obalu, da se ona raseli, da se nikad ne vrati u prethodno stanje. Od Irana zavisi da li je on odlučan i sposoban da uđe u sukob. Kopneno mislim da nije. Avio udarima, raketnim udarima, nekim drugim delimično jeste, kao što i Amerikanci protiv Huta, ali mislim da će neki način kompromitovan Iran biti, jer oni su rekli, održali mitinge anti-američke i anti-izraelske prosvjede i rekli su da će oni odgovoriti energično i evo, to se kao nešto iščekuje, međutim ništa konkretno još nema i Izrael sa te strane postupa sa tim ciljem, a Amerika opet umerenije nešto postupa, jer umešanjem Irana u ovaj sukob kao jedne od jačih sila na tom prostoru ne bi bio povoljan, odrazio bi se na ceo region. Dobro, dakle, ako sam ja dobro sada shvatio vaše tumačenje, mislim da jesam, vi više zastupate onu liniju da Izraelu u ovom trenutku odgovara da Iran bude uvučen u sukob, ali ne iz razloga da bi se stvorio treći svetski rat i, ima neki ljudi koji kažu, ok, treći svetski rat je jedina izlazna strategija NATO pakta i Amerike iz onoga u šta se NATO uglibio u Ukrajini, što već sad mnogima, već sada na zapadu kreće da liči na neku otvorenu vrstu sramote, vojnog poraza i tako dalje. Ali, sad se ja slažem tu sa vama, koliko je u stvari Iran uopšte sposoban,
Znate, da se sukobi sa Izraelom, to sad geografski gledano on je ogroman, Izrael je kudi kao manji. Ali ovdje nije stvar geografskih prostora, Jest. samo sukoba. Rat je poprimio druge dimenzije. Vi imate prvo ekonomsku moć iz koje proističe se ostalo i vojna i politička i svaka druga vrsta moći. Izraelski vojni potencijal i iranski opet nisu uporedivi u potpunosti. Iran je u mnogim elementima nadmoćni, ali to nije neposredni sudar na njihovoj teritoriji. To je ipak određena distanca. Izrael nije sam. Izrael je produžena ruka Amerike na Bliskom istoku. On je vrlo važan. I oni kažu mi smo u moru arapsko-anti-izraelskog sveta i društva, još ako se uvuče Iran, znači vi Izraelcima oduzimate pravo da se zaštiti. Ako ne završimo pojas Gaze i domaći teren što pre, uđemo u sukob s Iranom, bit će problem. Zato bi oni iskoristili umešanje Irana da čim pre završe situaciju u pojasu Gaze. Ako je sve dozvolio 6 meseci da gleda onakve slike i onakve vrste razaranja i kretanje onog stanovništva u nekom cirkulus viciozusu sa severa na srednji deo pa južni deo pa nazad, da ne mogu da nađu svoje kuće i da to sve prolazi tako kao što prolazi, inhibiran je i Međunarodni sud pravde, Ujedinjene nacije, Savet bezbednosti, Arapska liga, arapski svijet, sve se nešto, ja sam to ovako rekao, kada neko se kreće po azimutu do cilja i svesno zauzima pogrešan ugao, da ne bi došao na cilj, a stalno se kreće. Kao što Blinken 6 puta dođe na Bliski istok, pa razgovara, pa apeluje na humanitarnu pomoć, pa pregovori o primirju, pa ovolikom 7-dnevnom, 40-dnevnom, a ništa se u suštini na terenu ne menja. Zato Izrael želi da se još neko tu petlja, da vidite, nismo mi, nisu samo Palestinci protiv nas, nego i Hezbollah, ne samo Hamas, nego svi arapske zemlje u okruženju, što Izraelcima onda daje puno pravo da oni što pre završe sa svojim operacijama. Što onda navodi na zaključak da u stvari imamo jedan diplomatski igrokaz. Dakle, Amerikanci javno žele primirje, žele humanitarne koridore, žele prekid vatre, a navodno njihov najveći saveznik uz Veliku Britaniju, Izrael, potpuno odbacuje sve te apele i Netanjahu tvrdoglavo nastavlja čišćenje Gaze. Pa 70 i nešto godina od rezolucije da se naprave 2 države je proteklo i kao da niko nikakav zaključak nije izvukao. Očito da te 2 države jedna pored druge ne mogu da postoji. Prvobitni stav Palestinaca je bio da ne priznaju izraelsku državu i da Izrael nema pravo na postojanje. Izrael tvrdi da je arapski, odnosno palestinska država i arapski svijet isključiva pretnja za Izrael, za njegov opstanak i oni se sa tog stanovišta na takav način ponašaju. Oni su svesni. Ako bi Hamas sutra položio oružje, povukli se svi, predali se, onda vi u pojasu Gaze nemate razloga da zadržavate svoju vojsku. Morate se vratiti, omogućiti donatsku konferenciju, obnovu Gaze i vraćanje u njeno prethodno stanje, što nikom ne garantuje da za 5 godina Hamas neće postati ono što je bio, da Izrael opet neće doći u ovaj sukob. Izrael je došao u tu poziciju, Netanjahu, o kom pričaju da on svoje ugroženosti političke pozicije to radi. Ne, on ima apsolutnu podršku izraelskog naroda da sa Hamasom raščisti za sva vremena. A oni bi njega skinuli sa vlasti sutra. Ne zbog toga, nego zbog raznih njegovih problema, odnosno nepočinstava, uslovno rečeno, prema svom društvu i načinu vladanja i one ustavne promjene i tako dalje, ali oni jedno umerenije krilo želi u toj vladi istoj da se taj rat i nekako privede kraju, da se uspostavi primirje, ekstremni žele da se to što brže završi i on će sutra kad on završi sa Hamasom, oni će njega smeniti, on će da izgubi vlast. On je svestan toga, ali će da se upiše u izraelsku istoriju kako je on pojas Gaze rešio da odatle ne preti opasnost nikakva. Oni će podizati izraelska naselja kao i na zapadnoj obali u pojasu Gaze. Palestinci će postati apatridi, ko zna gde će sve da završe. Da li je u Jordanu, da li negde po svetu, da li će ostati tu u nekim sistemu leopardove kože u okviru izraelske teritorije, ali da imaju oblik neke državnosti, sigurno im neće dati, evo i statusa posmatrača i članice UN-a, raspravlja se njeno punopravno članstvo, ne može ni taj komitet da postigne zajednički stavni savjet bezbednosti. Mislim, taj put njihov je mukotrpan. Teško im je, u teškim su okolnostima, ali ovo još samo da kažem, zašto Hamas ne postupi suprotno ovo što sam rekao i ne položi oružje, kaže spašavamo svoj narod. Pa zašto vi? Očito da neko i njih instruira nastavite dalje, a onda Netanjahu, što bi svaki lider rekao i komandant, pa čekaj, meni ljudi ginu na terenu.
Mi moramo s ovim ljudima završiti. Svesni smo civilnih žrtava. Upozoravamo civile, ali su mogli naći i neku bolju, bližu međunarodnim pravilima ratovanja, reći, kao što sad kupuju 40.000 šatora, da bi ljudi iz Rafe preselili tamo jer će nju napasti sigurno. Mogli su oni na početku sukoba kažu, evo, formiramo teritorij na kojoj se mogu iz pojasa Gaze povući, mi ćemo nju vojnički sravniti, račiti Hamas i vratiti narod nazad. Međutim, nije to poenta, nije to cilj. E pa, kako onda sada da tumačimo izlazak izraelske vojske iz Khan Yunisa? Jer evo, pojavila na Wikipediji, ajde sad neko će reći, pa na toj Wikipediji možda napiše ko šta hoće, ali generalno gledano kada se radi o tim nekim suštinskim, o kompleksnim nekim člancima na toj Wikipediji, zna se da je ona oružje američkog vojnog kompleksa, da on praktično rukovodi tom platformom na internetu. Evo, piše da je pobednik u Khan Yunisu Palestina. Odem na nekoliko drugih, evo proverim baš pre neki dan i sad ništa mi nije jasno. Netanjahu tvrdi da su oni dobili tamo, da su čistili sve što treba, da je to sve sređeno, a pak jedan drugi deo američke štampe piše da Izrael tu uopšte nije završio posao. Šta je od toga po vama istina? Pa nije jedinstven stav ni Jevreja koji žive u Americi u pogledu ovoga sukoba i oni su dosta tu polarizovani, kao i američka birokratija, odnosno njihove vlasti, imaju različite pristupe, ali i prevlađujući je pristup podrška Izraelu u potpunom okončanju ovog sukoba u korist Izraela. Izrael vodi asimetrični rat. Oni nemaju protiv odgovor i takvu vojnu pretnju od strane Hamasa, osim ovih ručnih bacača koji mogu gađaju tenkove, streljačkog naoružanja, znači te mali kalibri, nema dejstva artiljerije, nema dejstva avijacije, oni mogu da izvuku tenkove na livadu, da ih tamo postroje, poređaju, vrše remont, opravku, popunu, pripremaju se za Rafu. Jer ih neće da ugrozi niko tu. Nema potrebe više da budu ni u Khan Yunisu ni bilo gde drugo, jer tu više ne mogu da nađu Hamasovca. Ne znači da su oni uništeni. Da. Hamas je tu među narodom. Vi uopšte ne znate ko je civil, a ko je pripadnik Hamasa. Imate političko krilo Hamasa koji su držali vlast, imate vojno krilo. I sad kad oni sav taj teren tako prečešljaju, uključujući i posljednji grad Rafu, i sve to onako samelju dobro i proseju, da li će ispasti civili, da li će ispasti iz toga rešeta Hamas ili će onako opet zamešano biti, teško je tu žito od kukolja odvojiti i u tom smislu Izrael ne može da ostvari punu konačnu pobedu dok god ima stari sistem vlasti u pojasu Gaze. Ako ostane stari sistem u pojasu Gaze. Dobro, sad da sumiram negde priču koja se tiče Bliskog istoka. Da li vi verujete da će uskoro doći do primirja tamo ili ne? Ne, do primirja neće doći dok god Izrael ne bude ostvario svoje ciljeve onako kako je saopštio Netanjahu. Ako to pažljivo pratite svih 6 meseci, on ide korak po korak, ne odstupa u izjavama svojim, nema tu mimoilaženja, on je jasan, decidan. Za Rafu su apelovali i Zapad i Amerikanci, nemojte ulaziti, to 1,5 miliona i više izbeglica koji su pobjegli iz centralnog severnog dela pojasa Gaze. On je rekao, ne, datum je određen. Napad će se desiti, sa Hamasom moramo završiti konačno. Sad se postavlja pitanje, da li je stvarno Netanjahu tolika sila da prkosi Blinkenu, kompletno američku administraciju, on izvršava istorijsku misiju. To jednostavno nije to njegova ideja, nije to njegova platforma lična. To je jednostavno jedan koncept Izraela s kojim se oni nose sve ovo vreme. To su tako dva potpuno isključiva neprijatelja, dve sukobljene strane koji imaju biblijski, istorijski karakter i prizvuk, jedna zemlja, jedna teritorija svojatava se svih, svako polaže istorijsko, etničko i biblijsko pravo na tu zemlju, niko ne ustupa ni za jotu, ali vidimo kako se stvari odvijaju i idu uglavnom na štetu Palestinaca. Ok, da li onda sa druge strane na istočnom frontu imamo mogućnost za sklapanje primirja? Sklapanje primirja na istočnom frontu je jednako, ima jednake šanse koje ovo primjeri u pojasu Gaze. Možda i pre nešto bude u pojasu Gaze učinjeno nego na istočnom frontu, kako zovemo ovaj sukob u Ukrajini, to ste lepo rekli. Ovo što se u Švajcarskoj planira da se okupe veliki broj zemalja, da se na platformi Zelenskog, koja je po meni jedna ovako propagandna floskula, kakva platforma Zelenskog, ta platforma neste onoga momenta kada mu ruske trupe zakucaju na vrata Kijeva. Onda on nema platformu, nego pita gde da dođem da potpišem. Prema tome, to je mobilizacija Zapada. Ti pregovori u Ženevi jesu pokušaj pridobijanja što većih broja zemalja globalnog juga. Jer je, da ne pogrešim, da li je to rekao
Kamerun ili jedan drugi, austrijski kancelar, je rekao da veliki broj zemalja globalnog juga ne razume Zapad i NATO, podržavaju Rusiju. Naš je glavni zadatak da se fokusiramo da tim zemljama objasnimo poziciju Zapada i da trebamo tu dobiti bitku. Jedan od tih mirovnih predloga u Ženevi ima taj cilj da se pokuša pre svega Kina, Indija i neke druge zemlje BRICS-a privući na svoju stranu, da oni Rusiji neki način stave do znanja da ona mora da ide ka mirovnim pregovorima po onom principu ajde Krim možda zažmurimo, ali sa ovih teritorija se morate povući. A onda sa druge strane sa zapada dolazi ideje, pa možda bi mogli i oni da i progledaju kroz prste iz ove 4 oblasti i Krim i da to bude rusko, ali ne da oni sad kroz neku formu izjave sporazuma saglasi da to je Rusija, nego to je sad neko prelazno stanje, mi ćemo zamrznuti konflikt, pa ćemo vidjeti šta da radimo, do koje mere da se uglibimo u Ukrajinu, kako da je pripremimo, da li će doći do konačnog obračuna između Rusije i Zapada. Tako da ti pregovori u Ženevi će pokazati izvrsnu dozu jedinstva, delimičnog jedinstva zapadnih zemalja, možda pristupanja nekih drugih zemalja koje su do sada bile na strani Rusije, ali Kina ostaje čvrsta. Ova posjeta Lavrova skoro Pekingu, gdje razgovarali sa ministrom spoljnih poslova Kine i sa predsjednikom Kine Xijem, da su oni rekli da su odnosi Kine i Rusije na istorijski dobrom nivou, da se oni pozivaju na onu kinesku inicijativu o miru koju podržava i Rusija i Kina, na njoj ponovo insistira. A to je daleko. Situacija na terenu je ta koja će da kaže da li su pregovori mogući, a ne neke zakulisne diplomatske radnje koje kuda po nekim centrima na zapadu. Ako Putin dođe na kapije Kijeva, onda će ovi na zapadu drugačije reći Zelenskom stani, ne može, podržali smo, više ne možemo, moramo shvatiti Rusiji priznati ono što on od nas traži, a to je da je ona geopolitički faktor u svetu, da se ona pita zajedno sa Kinom, Indijom i nama kako će ovaj svijet da izgleda, ili u suprotnom, ako ovi počnu potiskivati Ruse pa dođe NATO na zidine Kremlja, onda će uslijediti drugačija situacija u smislu pregovora ili izbijanja totalnog rata. Dobro, da, bit će interesantno na toj konferenciji u Ženevi vidjeti da li će se uopšte neka zemlja BRICS-a, barem onako indirektno ili diskretno, javiti za reč i reći javno, pa dobro, Rusi, ne možemo baš da vas do te mere podržavamo. To će biti vrlo interesantno vidjeti, jer, kako da kažem, svi mi koji smo na strani Rusije, konkretno ja to znam, moji gledaoci, oni jako položu, znate, na to jedinstvo zemalja u BRICS-u i tako dalje. I sada te neke pukotine koje bi se možda javile posle te konferencije u Ženevi bi delovale vrlo demorališuće. Pa ona je izvorni, da kažem, BRICS prvi koji je formiran, Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika, one su i dalje čvrste, oni imaju zajednički i jedinstvene stavove. Ove nove koje su na prošlom samitu predložene, mislim od januara su postale članice, Argentina jedina se povukla, s toga nije spremna, pod utjecajem Amerike i ovog novog predsjednika, oni nisu spremni da to rade. Južnoamerički Boris Johnson, tako ga zovu. Tako slični su po manirima, ali Brazil, računali se sa Brazilom da nešto mogu, međutim pobjedom Silve ponovo je Brazil na nekim starim pozicijama. Recimo, zanimljivo je UDKB Jermenija, koja je, zamrzla svoje članstvo u ODKB-u kao vojnoj organizaciji poslije ovog sukoba u Nagornom Karabahu, da je pod snažnim utjecajem Zapada. Eto, to je jedna od tih zemalja koja je manja po značaju, ali je jedan primjer iskakanja. Međutim, drugi je nevjerovatno, Saudijska Arabija je prilično vremena na jednoj liniji, gradi što bolje odnose sa Iranom. Još te druge zemlje koje su ušle, ne očekujemo od njih, ali neke druge zemlje globalnog juga pokušava Zapad vratiti poziciju u Africi. Oni su posebno Francuska izgubili dosta poziciju u Africi, njima je važno tu da pokušaju povratiti pozicije, što će im biti vrlo teško. Rusija i Kina su tamo mnogo prisutnije nego što su bile, jer se nekako vraćaju stare ideologije iz vremena nesvrstavanja, socijalizma, jer te zemlje koje su bile kolonije, one su, kod njih je ta socijalni moment vrlo bitan, taj neki ideološki, socijalni, ravnopravnost i tako dalje je važna, jer su siroti. Tako možda će tu delovati Zapad, ali zapadne zemlje,
Evropska unija i NATO nisu ni oni posve jedinstveni, tu je Mađarska, tu je Slovačka, očekivati je i neke druge zemlje, čvrst oslonac Amerike jesu Poljska, Baltičke zemlje, Nemačka i Francuska su jedna posebna poluga koja se bori za primat u Evropskoj uniji kao centralna i najjača sila Evropske unije, koliko god govorili glagoljivo o ravnopravnosti, partnerstvu, dodeljivanju nadležnosti, prepliku i tako dalje, međutim ipak ekonomija na kraju bude presudna. Sad, pošto ja, naravno, ne mogu da stavim pod istu težinu izjavu nekog geopolitičara i izjavu generala, znate Vinko. Sad, vi ste rekli da neće doći do primirja na Bliskom istoku i također ste izneli vaše mišljenje da neće doći do primirja na Istočnom frontu. I niste jedini koji tako misli. Šta nam onda sledi? Pa u Gazi, odnosno na Bliskom istoku, doći do primirja kad budu ostvareni ciljevi Izraela, možda to bude i ubrzo, možda to bude u neko dogledno vreme, to je sada pitanje dalje razvoja događaja, ne očekujem neko uplitanje nekih zemalja sa strane, ja sam to još ranije rekao, nekako je arapski svijet se našao u jednom procepu da su oni u početku sukoba otvorili, ne mislim ništa ružno, čeljust svoju vojnu snažnu protiv Izraela, a onda je neko ubacio ono koplje i oni sad to ne mogu da zatvore i ostaju u takvom položaju. Vidjeli ste one samite Arapske lige, onoj raskoši, onim dvoranama, te rezolucije, štimanje nekih reči, rečeničnih konstrukcija, bez ikakvog utjecaja na zbivanje na terenu. Zato ne treba očekivati neko veliko uplitanje sa strane. Amerika i Izrael će o tome voditi glavnu reč. Vidite da je ovi nesretna vlada na zapadnoj obali i da i oni traže po svetu pomoć, niko im ne može ništa u potpunosti garantovati, a u Ukrajini na Istočnom frontu stvari će ići i dalje sličnim tempom i na sličan način, uz velike gubitke, iscrpljivanja i sve teže i češće dejstvo po teritoriji Rusije. Možda je očekivati uplitanje nekih dalekometnih raketnih sistema sa zapada, dolazak u Ukrajinu, pa na kraju krajeva aviona F-16, trupe borbene da budu upućene direktno na liniju sukoba u ovoj fazi ne očekujem. Ne isključujem dolazak nekih snaga sa nekim posebnim zadacima obuke, obezbeđenja infrastrukturnih objekata, izrada utvrđenja i tako dalje, jer ništa to nije suprotno povelji UN-a. Jedna zemlja po članu 51 koja je napadnuta ima pravo na individualnu i kolektivnu odbranu. Svi drugi koji podrže Rusiju, Zapad kaže ona je agresor, ne smete agresora podržavati, pa onda kažu nemamo jasnih podataka da Kina direktno vojno pomaže Rusiju, optužuju tu Severnu Koreju i Iran. Oni su u velikom strahu zbog zbližavanja zadnjih te 3 smrtna neprijatelja, ali najviše zaziru od Kine, koja još uvijek ima konstruktivan stav, koja je snažna na strani Rusije, ne zbog Rusije same, nego zbog svog principijelnog stava. Što nas onda navodi na zaključak da ipak, sudeći ponovo po ovoj analizi vašoj, ne treba da strahujemo od Trećeg svjetskog rata? Treći svjetski rat i neki ratovi koji su nazivani svjetskim ratovima nisu u celosti bili svjetski. Ako hoćemo kažemo svjetski rat, onda ne treba da mislimo padaju projektili, razaranja su na svakoj tački zemaljske kugle. Ovdje imamo jedan epicentar tog sukoba, to je Ukrajina, ali imamo svjetske posljedice na ekonomskom planu, entitetskom planu, geopolitičkom planu i tako dalje. Osjećaju se posljedice na svjetskih razmjera, ali upotreba nuklearnog oružja i izbijanje sukoba svjetskog u parametrima angažovanja vojnih potencijala, vojnih resursa nije očekivati. Obično kažemo vedro je vreme pa možda padne kiša. Ponesite kišobran, tako i ovdje ljudi uzmu neku vrstu ograde, pa eto ja sam rekao možda je moguće, nije posve isključeno, ali ja ne očekujem da će ovaj sukob prerasti u svjetski rat. Do novembra mjeseca će stvari slično da se odvijaju do izbora u Americi. Dobro. Jeste i ovaj sukob u pojasu Gaze također ima indirektne posljedice utjecaja na ovaj sukob u Ukrajini, jer je Amerika podijeljena u kapacitetima i izdvojenim resursima za Izrael i Ukrajinu. I na kraju krajeva sve zemlje koje su do sad pomagale Ukrajinu ispraznile su svoja neka sekundarna skladišta, sada su ostala primarna koja su njihovom borbenom kompletu za njihovu odbranu i upotrebu. Vidim, to ne žele da daju Ukrajincima ni za živu glavu. I moraju to da čuvaju. I drugo, oni nisu njima i neće dati najnaprednije sisteme koje imaju, daću im one koji već od 80 i 90 godina postoje, čak to Amerika ne daje ni svojim saveznicima u NATO, čuva za sebe, ne objavljuje da to ima, a sigurno ima.
Prema tome, neki sudnji dan svako očekuje i očekuje da bude spreman za taj sudnji dan. I ponovo smo aktualizirali onu staru našu komunističku poslovicu, radimo tako kao da će večno biti mir, spremajmo se kao da će sutra biti rat. Eto, drug Tito i ono ide se ponovo na snazi. Vinko, da li postoji mogućnost da neka strana upotrebi taktičko nuklearno naoružanje? Pa sad ljudi govore taktičko nuklearno oružje, šta to znači? Ako su ove 2 bombe bačene na Nagasaki i Hirošimu, to bi se moglo nazvati taktičkim. Pa ono je bila atomska bomba koja prži. Atomska bomba taktičke snage, mislim 10-15 kilotona. A danas vi recimo jedan projektil interkontinentalni ruski nosi 15 glava, jedna je 750 kilotona. Onda zamislite te strateške nuklearne bojeve glave koju snagu imaju. Pa ako bacite jednu taktičku koja ima 50 ili 100 kilotona, pa vi nemate Harkova. Znam, ali sam gledao, da vam kažem, jednog američkog generala, mislim, kolegu vašeg, koji je rekao da sadašnje nuklearne bombe uopšte nisu slične nuklearnim bombama koje su inicijalno bile pravljene, pa čak ni atomskim, po pitanju radijacije. Jer on kaže da sad ja sam se zaista bio za zapanjen, on je rekao da je to sadašnje nuklearno naoružanje, da ono pravi isključivo fizičku devastaciju, ali da nema one radijacije koje je bilo ranije. Prvo da kažem da sada imate artiljerijske projektile punjene nuklearnim, odnosno imaju nuklearnu bojevu glavu. Oni imaju i to dejstvo, nuklearna bomba ima radijacijsko dejstvo, ima udarno dejstvo, odnosno zračenje i udarni talas, toplotno dejstvo. Postoji nuklearno oružje, postoji atomsko oružje. Atomsko oružje, ono širi radijaciju, ono nema velika razaranja, nema veliki udarni talas, nego se vrši kontaminacija terena radijacijom, zračenjem i to su dugotrajne posljedice. A nuklearno oružje ima i to u manjem obimu, ali ima izuzetno veliku razornu moć, veliku vatrenu moć, veliki udarni talas i veliko razaranje. Sad, te nuklearne taktičke bojeve glave, ako se upotrebe iz artiljerijskih projektila, aviona manjih kalibara, one mogu da proizvode i razorno dejstvo i radijaciju na tim malim površinama i onda se tu stvaraju u odbrani protivnika velika breša. I hemijski udar i nuklearni udar takvih razmjera uništava živu silu i taj prostor i onda se stvara veliki slobodan prostor gdje ove snage mogu proći, ali onda morate osposobiti svoje snage za atomsku, nuklearnu i biološku zaštitu, da mogu vršiti dekontaminaciju, jer ne smijete ni vi doći na teren koji je kontaminiran, a vi ste bacili bombu, morate sačekati neko vreme. Znači, to je oružje kojima je teško je upravljati posljedicama njegovog delovanja. Jer nije oružje je ono što vi možete kontrolisati. Ono čime vi ne možete upravljati nije oružje. Upravo je tu opasnost nuklearnog oružja, pogotovo sa velikom radijacijom i ovim kontaminiranim oblacima, kontaminacije kuće vetar odnese, na koji način, kako će, koja je visina eksplozije, da li je prizemna, da li je vazdušna, da li je podzemna i tako dalje. Složeni su tu stvari, ali mislim da do analize tih vrsta neće doći. Pa ovo što ste sada pričali mi u stvari podsjetilo na diskusiju jednu koju sam imao, eto tako s nekim prijateljima koji također vole istoriju, koji su mene rekli, pa čekaj, zašto Nemci nisu imali ove koncentracione logore i tako dalje, pa zašto oni nisu upotrebljivali hemijsko oružje kad su bili toliko fanatični protiv svojih protivnika? I onda kažem, pa dobro, ljudi, ste vidjeli šta se dešavalo u Prvom svjetskom ratu. Ne jedna od strana aktivira hemijsko oružje, ali šta se dešava? Vetar dune na onamo i to sve ode recimo na njihovu stranu ili ode negde nalevo i nadesno. I upravo mi se čini da je to primjer te vrste oružja koje vi ne možete kontrolišiti. Pa jeste, Nemci su pokušavali praviti fabriku u Norveškoj, gdje se teško vode i da pravi atomskom bombom niste uspjeli, niste stigli veliki broj naučnika. Da li ti vojni otrovi, kako ste kontrolisali? Ali hemijsko bojno oružje, evo, sjetimo se Sirije, da su optuživali Rusiju, sirijski režim, da su upotrebili hemijsko oružje u Siriji, u sukobu. To je bilo i kod nas u ovim ratovima, u našim prostorima, to su neke improvizovane
bombe, odnosno projektili, mine sa amonijakom i nekim drugim fosforom i tako dalje, gdje se može trenutno izvršiti oštećenje vida, sluzokože, disajnih puteva i tako dalje. Evo sad bilo je neko primjera da su Ukrajinci negdje upotrebili u ovome sukobu, ali vi možete upotrebiti hemijsku oružje u velikoj dubini neprijatelja, gdje se vi nećete naći u nekom vremenu na tom prostoru, a onda stradaju civili, onda vi činite flagrantne ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, a da nemate velike efekte na samom bojnom polju. Kako ovo bilo dobro objašnjeno. Ovo je, Vinko, bilo fenomenalno. Ok, Vinko, evo pitanje za kraj. Da li postoji mogućnost vojnog sukoba na Balkanu? Pa Balkan je uvijek bio primjer. Zato je nazvan bure baruta. Tu uvijek imamo neko sažimanje srpskog etničkog prostora, imamo njegovo razbijanje, imamo antisrbizaciju, onda s druge strane imamo izjave da se širi srpski hegemonizam, srpski imperializam u regionu, srpski svet i tako dalje. Međutim, to ne bi bilo problematično kad ne bi bilo podržano jedna ili neka druga strana izvana. Danas pitanje Kosova i Metohije je zašlo u jednu fazu koja je po meni bliže završnoj tački nego što je prešla, mislim, taj pik, jer Srbija čini ono što može. Dva problema ima. Jedan je da zaštiti Srbe na Kosovu i Metohiji, da oni opstanu životno, fizički. Drugo je da sačuva integritet. Ta su dva zadatka u koliziji. Zato Kurti vrlo vešto koristi u pregovorima instrument iznoravanja Srba na Kosovu i Metohiji, pretnjama raznih vrsta, ucenama, ugrožavanjima života, oduzimanjem imovine, kulturne baštine i tako dalje, da bi iznudio Srbije ustupke u pregovaračkom procesu, da ona rezoluciju 1244 shvata kako je oni shvataju, da se odrekne zajednice srpskih opština, da prihvati Ohridski sporazum, sve da bi zaštitila Srbe. Izvinjam se gledalcima, opet se nešto čuje ovde, ne znam šta je, nemam pojma, šta da radim. A život Srba na Kosovu bez integriteta i bilo kakvih oblika suvereniteta Srbije na Kosovu je nemoguć. Zato je, ako rešite jedan problem integriteta, vi ste rešili i ovaj drugi problem. A ako rešite prividno i kratkoročno opstanak Srba na Kosovu, dugoročno, a izgubite integritet i suverenitet u potpunosti, dugoročno ih niste zaštitili. Mislim da će Zapad insistirati na zajednici srpskih opština u formatu kako ga oni vide i Kurti, ne u onom izvorno kako stoji u Briselskom sporazumu, pa će na nas izvršiti pritisak. Srbija može da ne prizna Kosovo i neće ga priznati, da se protivi učlanjenju Ujedinjene nacije, a oni će i dalje gurati svoju liniju. Mislim da to neće izazvati oružani sukob. Bosni i Hercegovini nisu još uvijek narasli resursi dovoljni za rat između Srba i muslimana, odnosno Bošnjaka, da će pritisci na Republiku Srpsku biti još veći. Posle rezolucije o kojoj se govori u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici, gde neki kažu da je to predkorak ili međukorak u ukidanju Republike Srpske, ja se ne bi u potpunosti složio, opasnost velika jeste, ali da to ne može biti osnov da bi se došlo do tog konačnog rješenja kako oni žele i hoće. To je možda samo jedna poluga da se pripremi Dayton 2, da bi se možda lakše taj sporazum razgradio, ali naša čvrstina je odlučujuća i samo bi zaključio sa ovim da vi ne možete molbom dobiti državu i niko je nije dobio po molbi i apelima ne možete da odbranite. Ako ste spremni da imate državu, imat ćete, ako niste spremni, nećete imati. Što mu otprilike dođe da je jedino rešenje da se vojska na Kosovo vrati? Znate kako, vojska na Kosovo može da krene, izazvalo bi to sukobi sa NATO-om ponovo, da li ograničenog karaktera ili ne, jer NATO koliko god imao dole snaga, one su skrome. Vidite, znate da se on 99. je pripremao 6 meseci intenzivno da agresiju, odnosno kako oni kažu bombardovanje. Molili smo ih da dođu kopno, Vinko. Prema tome ne mogu ni oni tako brzo reagovati u ovim uslovima svetskim, a olako ući u rat nije racionalno, teško se iz rata posle izlazi, a posljedice ratne su stravične i za pobednika i poraženog, i zato ja ne bih nikoga pozivao da se vojska na Kosovo vrati, jer očuvanje integriteta Srbije u nekom obliku je mogući bez povratka vojske. Uzmite primjer Kine i Tajvana. Je li Kina svetska sila? Da smo mi kao Kinezi
mi bi 5 puta Tajvan napali do sada. Kina se zadovolji izrekom jedna zemlja, dva sistema. Po čemu je? Ona je jedna u glavama ljudi. Vojsku svoju ima, privredu svoju ima, institucije svoje ima, taj ima sve. Ne može kineska institucija nijedna da stupi tamo. Ali je to njima dovoljno da u jednim nacijama nisu, da se i velike svjetske sile i Amerika uključno priznaje da je to deo Kine, samo u tom obimu, a u stvarnosti nije. Pa dajmo i mi poučeni tim primjerom, tražimo neku vrstu rješenja koja može biti slična ovome rješenju. Zanimljivo, ja sam više za to da se vojska na Kosovo vrati, ali... Ali na čelu sa onima koji pišu parole. Ali na čelu sa onima koji... A, mislite da ja budem uključen u priču? Nije ni to loša ideja, ali kažem, 100 ljudi... Ljudi kažu za zemlju treba pogini ti. Istina. Treba da poginemo. Ne, treba da odbranimo zemlju i da sačuvamo glavu. I to se slažem. Vinko, mnogo hvala što ste razbistrili, bare meni, situaciju. Pogotovo me interesovalo na Bliskom istoku. Otprilike mi je, valjda, jasno šta će se dešavati u Ukrajini. U svakom slučaju, nećemo imati nikakva primirja u dogledno vreme. Ostaje nam da se molimo Bogu i da se čuvamo individualno koliko možemo. Vidite, sve je poskupilo, inflacija. Bog je vernik samo kada grmi. Čim se razvedri i grije sunce, čovjek nije više vernik. Tako i sa ovim ratovima. Ima i toga. I našom verom. Ali, Vinko, mogu dobiti vaše obećanje da za 2-3 mjeseca ponovo napravimo neku retrospektivu? Hoću kad bude potpuno neka nova faza rata ili mir, pa da možemo praviti neku rekapitulaciju. Možemo. Hvala mnogo što ste bili gost naše redakcije i što ste izdvojili vreme. Poštovani gledalci, bio je to general u penziji, doktor Vinko Pandurević. Puno dobrih analiza, različitih, razložnih, ne treba to da vam pričam, to ste verovatno do sada i sami zaključili. U svakom slučaju, hvala vam što ste bili sa nama. Pretplatite se na naš kanal, lajkujte nas i do sledeće emisije čuvajte se.